the better me consular manaya, yes, see I am, your baby. Now, here say, your veteran say, because you're better than the consular, in Ghana, had the one here, because wow, react to because what we mean is that here the pressure, put the correct pressure, say, court, say, the demands that we have to do. I have different organizations and individuals. Teams, young people, market women, different groups, social list of organizations, those, any individuals, maybe academia, maybe professionals, Ghana first, on my Yamwa, Yara. We have to do everything we can. Media so much. Rescue Ghana from Libya. I was young Timan Penny and Adu Danko Kuford on a Montua say ye to the and walk for my IMF Noa and a queer from Citizens Coalition for Esram and Penny and Adu Danko Kuford in a pump for. Send come up your money IMF for no quaco dino, or more say, ye nibetium, near Behunu Munina. Send somebody near Mabequaco CC, Bequaco yes, me and Fred Jumabu, me and Farm for Jumania, Dia Basanoa, Ebehajin in Tissan and Moya, and Tempara Mumio. Na si de kukuri nkaka be kwakobo be bifufra ye de akwakobo se wo my Ghana to pentensi esu frem panyimfo ye na mampanyin na do wa power so fa hodo bia wo mo so ekokọ radio stations ahodo na won ma ka won nsem se na be ya Ghana fo bete won ma se afa su dia hodo aban no peso susuo na enei wotimi to na mo sonko eko IMF enchen no eno nam so amane meka sei empanyimfo ya wo ma benefa ne sika sam wo my Ghana die mu won ma hyase e ba monten so wo bi esu no de e de aba na Dr. Said Boache e ba ne sika sam wo abiri mu ye papa en wo kire se wo my Ghana duruma bia aya na nnuama mu areho se wo my ya nya mfie no be se aduasi enum na so ye nipo ne aduasi ada ho ye to apentia ye betumi akwa ye se de hwawa ye ho ba ko mienu miensa bi na da ne da nyina yes lala sulala ekonkrofo ma nso ko srasrade no na se emu awrem kakra na wo ka de akere Ghana de hye se IMF no de se ba bia duru no e wo se kwa ne yeko na so ye hiampanyimfu a won betumi asigina ye pa aye hye ye pa se ne be ye wo kine bi no se mpokura ampo no IMF ye ko na ho hye ye wo de man ne atumi di so a enkonko ba se dachi bi wo mesade ahoma foforo asabe so ye kun bio man na wo so ye independent country also to make modern na ka wa wo ye hye na enkoso ni puntu na wo tire ye wati nemum se ye na bia ho wo hye no ekosina na fe bia su ka sem no ayeden na so mama or man for with inflation, depreciation rate, and our budget and balance, particularly exchange rate look rapid into me go do. Members are now sending Mamma IMF from Uncle Bob. Mamma share money. It was hard as an independent country. We have more than so the question. I said, oh, so we've been a mayor sharing my own, and I had it. Then so we do the now one and someone to sin. Not aging some and a balance or the more alcohol. I said the record do no, and once a barnacas or not sharing out. Or you are the queer, more frequent couple, the buy, police from the buy and a cat no, and you're strong enough. Expenditure management and you're strong enough in the intimacy, but almost more, and almost for the year lady. Even you live in the family catch up and say, almost I can't start 7 billion of rand. I cannot say they needed a very serious expenditure cut and other. So now after the could do say yes, I will say more the IMF and not talking IMF almost about. Then to share I want to say I don't know Amsterdam and the transaction say it could to be not on one or you could so not in war
Not of who be or not be a mawak or many years. And what it come and so be a come or Yamaka. Maybe not it could be Wamo. See, I have a phone on the banner. The other banner say, so person Mama Bodia and your mobile face. There be a cat, was it Oyen, obey. The Reverend Alfred said, be our officer, also soon, Obeka say, Cobebra. In Tabasa, I have a man 40 member for no because hey, I want to know by a number, no, so be and only in the short term at the ball. In I have a 4 banner mobile banner. I was here, your boy, to supplement near boy from ye. A son said, never be a situation be not binding degree, a catamazona yet after then be a situation never come. Dear Juno, dear was say a share supplement so near this so Jana from pa. Now, and what you know, and I was see a bino. So ready on Kwana Juncheret, now Junchero when so at a ceremony will be uncle dear Chian anymore. Now so for be dear bet me a buana for tau ye. Walk to us, Bino say, a dear friend system. What was a bit me a juma, I will make you. Because fiscal indiscipline, in fiscal Nankasa, if the politics moon about the fiscal. Will be back, no promotion, say, may you wear mamma, you will free. Maybe got Tana Abroche, America Bumkaka. So be a campaign because they provide with you free. I'm not for big gun food chain. If I am brand of America, you may a first person, I'm a salesman, I'm a ton near my electronics near that day as an employee. I'm brand of Kwamiko school. Now, say your promotion. Now, Obiba, now the father, this is for free. No, general, what is the catch? What is the American in Ubusawo? What is the catch? What is the when you're free now? What is the catch? Because the is free be any hobby. And so that any politician can be no free. What is the catch? To bow, you know, from both the politician and man, and now what if you feel free be any hope. And here am I here after the to pay any year. Now, I break your crown, yes, I free no. Yes, and the free bro. Why is the can be on a beer go home? And I so scared go away the young fire and my own high cacadia, over catching about. And I say, it will be a 100 now, stick a crown and so because of the free bro. But you know, and on the bro. And it's Subino from the political angle. Our politician. And a Ghana for Mano, and also too hopeful. There will be a campaign of the Drew, no more well radio is the moon too full to be. Now, be a campaign because some amount of free education. After last election, I'm so free university crab. Yes, Monsieur Da. CMCGB is going to be not I said is what happened. 3 years said you could have the idea conquering after the NDC and PP promise on the university. And someone and your friend and Penifon Casa and amount for so ending on and design them away in politics and this Africa indiscipline now. Okay. And a different indiscipline ever. And she said, Multimedia Bianca more FM for the radio for media for to say, but she said the American because this is for free. What is the catch? More young can be at no phone so bit me and so that because she said, that one is IMF for be more by watching about the back at Caribbean and not money diamond for the so DNA from Catana. Doctor, do you foresee, say, or move to me? I can say, Yenka free SHS. At the end, they want your budget to balance at the end of the day. You are dead to be sustainable at the end of 3 years. And the expenditure aspect is on the line. Near ten kai a Dr. Said Boache, a bano sikasemo, wabrimuye papa, and one so as bibi a moment. I was young, good so some panel to 3.1 from your numerous Siakasian and son of a Bia will be an Igusu demo style Biabino. Sauti and Kao Sunyana Bontensoa, aha, a Sompa 98.9 FM. Sompa 98.9 FM. Way and somewhere a coach Chico Bremaco Batani Chakre Hinke, our Mamunia Manfun Crusua, Eja, and some chefs who kwapa yatu wa mahweswake kesi ni ame semu yegusu ade somo wa dwenche ne onsusie share on Facebook junction so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wa dwenche ne onsusie wo de biabia ho no ma yegusu a ye beka se ende mamu no ye bekenkan e de amamo like na wo share so e de ka ho ye nto so yegusu ade mu IMF nkomu ya ho na mraspe dwane o mraspe dwafie ma de se a wo mo Okaikwe Central abaton pesua so honorable Patrick Yabo ma papa Okomra Swejefie Mabejeko a Ejenjiro my Ghana sika sanu ne ntotie ho meche Parliamentary Select Committee on Finance no one ye penimpa be de chira wada no na ose Ghana for yeda ye napa yeda ye na ne ehwan kromo to it was IMF we ya mampani na nadu danko akufo ne na pamfo ekono ene papi no a ene be free mu
aba wasi we ene ne mpre mako do nson 17th time wa mampani na do danko we kra de mampani mpo twere ampo nyankro mpo hwa ne na ne eja o my god ne yede ye ho every kwasikoko ensem no wo manyi ye ko IMF fo so omomo ayen o esikasa no ntutie ho na ne nyina na se Ghana fo anhye da hu so no so wo dope se nkomo a wo me IMF fo edi no ne pa bebre ne befiri maba wo se Ghana fo nya gidie o mampani na do danko akufo ado ene na bai mu Honorable Patrick Yabo ma de 70 jawabra na one Sompa FM nsɛmtwefo etwetwe nkomo afa IMF ya ye koisa nyembia bibi papa bi ebefiri Nazareth yaba wo mu ana bibi kan President Akufo-Addo no MPP for necessary kasa fibi na ye kasa fa abai twemu no ana IMF program no now so ye me na me ha sense ye me IMF aye tumada I extended program at NDC first time. So 2019 under President Akufo-Addo no MPP yes I free IMF mo na dey international dey ekobiem na dey kan free IMF no now I say abai implement a lot of programs. It be a free senior high school, it be a programs banking sector clean up, no more de account. No person COVID, economic data from August to from 2019, BC pre-COVID period, March 2020. We now buying GDP and economic growth rate in the economy power so be anyway we are to the extent that the core international capital market many are there indication of cocoa loans that which is a good rate international market no. Now COVID therefore ever high ever my so boni bia okobobo sia na we asisi kasem na masa over mighty America printed over $1.9 trillion. And the packages now for. Over Minister of Finance by Parliament, COVID expenditures in was close to about 8 billion Ghana. Oh, as we done all that to say what two boss not so that's about 120,000 barrels a day. And to say Nigeria more 1.2 million barrels. No me Saudi, no me at the end. No, we 2 oil so net importers. Now import to oil, they gas. We import to oil. I was just so careful city no. If I say also subsidy, $1 and all their quarter. In the time they are not pressure city no so. In terms we prefer Ghana's domestic debt. Depreciation of the currency will give you over 30 billion to 40 billion cities between 2017 today. Okay. All the coca banking sector clean up no about 21.6 billion. All the coca COVID expenditures. Some will be a new COVID banking sector clean up. Any number mababo sube. Obviously, I am Rasway Jenny or Woman Rasway, if you this or more Kaikui Central about to impress you one crap on Punemantamono, Patrick Yabuama, and Yetin, Canning IMF Unkumuya. Yes, they say, yeah, when was saying Yakopon Yadum, Naka Tremada, Bujimuji, Jibo for Sunny and Chatting Cabonibia, Nessun Pitu, Chadum Prisoner with dear, Etita with dear Swam Penny, 1 in a pound for a Quakusi IMF Fu Quada, Noma editing Kumuyana, Na Yeneno Edun Kumunanki, Renimu, see a Bako Manosuni, Dr. Richard Amakoba, Aquacudi, and Komopape, and maybe a chamu coming crewmans your ponuno, or more history and political science department, no, and an penny country for Wadano Nenki, a call, and Nakakudin Kumaka Kubusa Sanyambia, Sanka Waka, Ghana delegation, one, Eka, Ubesu to say. Send yensi nim komono mfa sikane yenkwaje sei ebi se yenje 1 billion ebi se yenye 3 billion ebi krasi ye me nya den na yenye be 5 billion ni ade a na nke yewe se ebi nya Dr. Richard Amakoba wa ma no so yenna akwakodin komono nso ehoma no entutum yeguso a epusu yensaka no a yebedi enkomono yento asonko yenim Adwumafo ya wo ma Ghana mu wan mo ko batan ya wato ne di say Trade Union Congress won ma chokra ta de pedwa
na krata ye ba ye no eye churchofo panyi de maku no Dr. Anthony Yauba ena nensa ehya sie ya wo churchin semu emu sam kakranie wo hwe se won ma hunu krata bia ne na monten so a wo sofo ya wono na hwe ma Ghana krata so yiro akojo ponkroma nensa ehya sie di adanse pefe se mampanyi na adanko akufu ado afia ye wo mu anhwe ye o ma Ghana wode ati ebekwa kwhye IMF wono mo ase na won mo kan de a kire o mayi se wo ma Ghana yenkwa IMF kura no bese emprema akoma kudun so de ka kwani dun wotwe so ene ye kuri na so ni nyina mu no man no ye pa ye ho ye hunu yasenim ye hunu ne ma papa bi ye betumi de ensase ye bo na ya ka ne pendi a kire Ghana fo se IMF aye ko ye no ya tumi anya bebi e de afrim na so mo kan ma Ghana ban so ate se wiase mama ne amanwo ye mfa tutu ka ene nti na won ma tworo krata tententen e de wo full stop ne apostrophe ahodo asisimuo wo mo ka de a kire ban se baby a wo ma Ghana keke kɔ no ma o ma ne nyame ho yanka na so na woka chi dia ma no afenso so wo mo ka de a kira ban se afempim yenu ne aduonu ba ko de ka ko na aduonu mienu so ewei no aban ne won mo tena se ye nhye bi se mampanyi refin ho a won mo ka kai no se nhye bi a wo ne adwumafo ye fa adwumafo aka tuamu nsam se ye betum ho mu nchemu nan ne edu ne ade no egusuwa ya edi dwuma wom semra bi atwam wom ne aban no tena se no enhyehyɛ no antimi ankwan kwasi gina ye papa amma adwumafo ho ntɔ wonom na so brewe yi a ye kwa IMF no wom mpɛsɛ wom bɛkyɛ na maame sem papa se IMF wo ɛkeka nsensɛm bi enti adwudwa twam sɛ adwumafo won makatua ntumu ɛne de yɛkaka ho nya de betumi aba ɛma ɛkɔ wie kyerɛ kora wom akɔ aha wom wɔ kwa bi so ɛnya de wom bɛte ase ne na won mate ase kyina wom ne mpɛfɛ sɛ nhyehyɛ ne bɛha Ghana ban na so wom de adwumafo de wom da so tim de omutim se ade bia de be ha wonom se beba se yetwetwam ye adwumafo bia de ma ma bekyere fie ebima ka twam nsam bo so be so ye ntwia de enya de wom bepene so amana ye adwuma enti omo ka se na ne kine ye se mampanyi nado won na pamfo kwotena se IMF won mo si ho agina ya won re se agina ye ombesie no adwumafo wom ho enkoka adwe amzafo egusoa de mo a chechefo atuatie ya wom ewomi ni adwumafo womani bedi abedi se krodomo a womo ekaso mutiro so mo hwene mo se cost of living allowance kule womo nsabeka na sia ne mo kase ya teacher for wo Ghana memma se nyina de womo nkuku no mo kaka gufomo a sia ne mo kase womo kwa akotena fie akodi womo yirenom aduane ade a womo se cost of living allowance eno mo hwene mo so mo nsabeka de afiri aban ho no mabono a obeka hye ne so adwun bosumi ye atwamu ne da na to so aduasa krata omo de ba bontene kese da eya last kwen ya so man tim mpani na nadu dan kwakufu do ene na pamfo enka omo edi omo nkuku no mo nkaka egufom enti na Ghana National Association of Teachers ya ye chani chafa ne senate for womo edi omo nkuku ene omo nkaka nyina gufom National Association of Graduate Teachers etwa ne summary from nagrate so de omo ne magufom Teachers and Educational Workers Union no a also so etwa ne chafa from tewu omo edi omo ne magufom and a coalition of concerned teachers ya so omo de ne CCT so de omo ne magufom de ya say 20% allowance and omo hwene mo se mampani na nado dan kwakufu de begia tum ye de ama wunum ne nyina ya ho kira se ye namum ene ne ma bo kukuru kosora abanye na adwene se o maketua obepe wansema company mpese watutumu de ama wo mu no eno no mo chese sa cost of living allowance no ama ene mampeno no ntisi classroom hono mo no nkokire nkoda na de owura Thomas Musa twetwefo pene de manatiku no ensamtwefo nshi mo ye ne okan yi ni in all the pre-tertiary education space, teaching and non-teaching staff. By this, we are informing the general public that we are withdrawing all our services in all the pre-tertiary education space. These include teaching and non-teaching staff. Transition of concerned teachers can effective today, 4th July 2022, that all members of the coalition of concerned teachers Ghana leave the classroom and begin their industrial action effective today,
Abuzianti weye Ora Thomas Musa weye chochofo pane de Magana National Association of Teachers here. Icheni chafane se nati na obobo nsem so no. Ningina eye enei ni na ekokoso so mo hwene mo so mo nsabe kan be eye 20% cost of living allowance ya. Wo ma bonu a be bosume mienu bosume miensa nie na say mo ma no dem gbagba se be fo yire aka ne so be mo mpanimfo atwichi wo mani se panimbo ne bia wo yin from abonu of VIP bus mu a won pem wampo ne mpeso akwakosie wunum ene o ma kwakodi nkoma o ma yo ma dwene se bia o mo ede o ma no akwakofo mo ntie no ena omo babedu baby omo duru ya omo edi omo nkuku ene omo enkaka egu fom no na busua sa ayi enkomo ya yenko omo no so na yene eye UTAG University Teachers Association of Ghana womo so enkodi nkomo ni enkobusa se yate so ma chokrata e de akwa ban IMF ya yekoi na nka UTAG de wibusa se IMF se yekwa efom ho beni na so mo chese efom ho yebusa se ne fa hin ene efom ho Professor Nunu Solomon Nunu eye president odakuna no prof ya mo adwo mo akwaba e ba Sompa FM so ye ni anu apom ti say Erade adom na so nyame adom so me ho ye pa ye de Erade say prof na ye kwa IMF a ejame a metime ba bie mebusa se mo teacher for mo kira de e wo yesu apon de na nke fam ho be nie IMF pro no ehu hia ye pa ya se hia ma Ghana man bia Ghana ni be bia so wo say adis hia de ma no nintire mu ne se obehwa empen pi akwa IMF akwa ba won entry me kan say be empre dunsia ni a yakọ IMF be ni nyina mu no akwa se yakọ emfie mu machi ne ye be san ka se ye san akobie mini na yanya adwen mu de se enya de wo se yakọ ne sa na emom no ehu behia se ye behwe asetenem ne aye ntutuye ne chihye ya ebetimi aboa se ne ye be ya ye benya abrabo mupa yebenya abrabo pa yebetimi ye ho besane ye se na fata enti se no ne ejina so aka se ehu hia sa aban no behwe no watoto ne emeyie se ne be yebetimi aye ne nyina mu no nso no ye nso as UTAG ya ye ready se ye beboa na ya so aban na se na amena etimi aye ne ma se ne se Kobase bia nhese ya aban ye kwa kwaji atuma IMF fofo de beba ama o maji atum ko yese bia o ifi ne kokra ne yentimi mfa chechefo e wo yesu apon mu bie mu a mo be ni de ni 18 year ka se bibia efese de tu ho nhihye bia efese de tu dwa bia no ehu behia se ye nyina ye betena se ne ahwe se ne ya ebeboa yen enti nhihye bia ebe bia ye gidi se hu hia se ye behwe asetena mi atoto ne mani yie anye bia se ejina ho tetie na se ye ka se ye mfa adwuma ye fo wo yesu apon mu na ye ntimi ntete nkrofo momo mehwe meye adwuma ehu hia ma Ghana anye bia beboa ya na we nom ye niema e wose ye hwe na yetimi etoto ni yie ya ntoto ni yie a ebekọ na ba bebo ya biem entime ye hune se hu hia se ebesi nkonwa ne akasa na prof kan hye be pa na nka mu UTAG fo no nka mu be pese aban ene IMF fo be ye ye ya adwene mu no ye hune se enhye bia epese ye bia no e wo se ye enhye ye hwe asetenem ne bia ye ntoto ye no ebi kan was here say in your budget deficit saying that here and at what level near a budget deficit na epokodu ban training of personnel and then send your running government and now see running a minor signing to TFSC and when you see a bit not any access and you na if you who says a honor me a bit media boa bino no to near me ye prof na say kra de amanfo kra na ebusa say na ndu ya moko strike se nefa mo condition of service ne mo dwuma ye na maketua ho asemi IMF aba bebo mi de se ne na ebia na enya anye yo ana Debbie into over your statement a release ye nim na ye ka say ehye bia e be decide say e kwa akoshe bia na enye bibia e be affected the Ghanaian worker because ne was say uye bia na e was ni fan so timi ho hen na no timi de hwe niema at the same time entie ye hu ne say e was sent to ye na ne adwune hu yie enye say bibia ne akwa akofa sense broni aka say nti ye de ba be ye adwuma e no emwo bia
na edu baby ni eka se ebia university teacher for kra dos ne bia makatua mo de mo volunteer na mo nte so kakra eno so nke enye ho Nini na be jina nkonya sie no so ba me ndwin bi se ye jina ha enedue Ghana ni bia ye ne ho se wa ye ready se okwa akote na ketua so Prof Adentia because aketua no se ye jina ho e offer oko jina ho se auto petra sen na auto no oko drum sa akwa akoto board ya sen na auto no enti ube hu se niema ewo koso wo man nim no say na enkoye nti na ame nyina akwa akodu ba bia ye droin ba yetimi tena se ne hye ye niema yi ne atoto niema yi a ebeboa yen ame ye nyina yetimi anya atetena pa nkomo no prof ye wie na mo de cost of living allowance no mo mpe bi ho cost of living allowance any ayaka no maka ne ewo baby bebre se ade a utag nso se hu hia ai wo se ehwe ne de med adwumayefo na yen ya adwene mu no yen hu ne se ne nieme ma ye den ohwe na asa January na senior ton board de senior ton mo boto baako na ohwe na asa July ene July 4-5 ejina he ya eno nso niema bo akwa akosi sen Inti ube hu se niema bo soro na akọ inti ama ehu akwa akohia se aban ne beso adwumayefo asene kakra se ne ebe ya omo so be henha omo no matumi ahwe omo busua inti eno ne de ya de a utag agidi se wo ne kwan mu se aban ne wo so hwe na ordering to tier 2 20% for cost of living allowance for teachers enya de so bia Prof, yada sepa no adaje a wanyama ye bibia ni ye kwa ni mu ankomo no ebesa aba bebusa obi yada sepa yo me da se yo Professor Solomon Nunu ne na kwakode nkomo no University Teachers Association of Ghana on ye titre ni eda no nyina IMF semia enom so som de krata kwakoda ban se omum pen na sembia ne ebeka omo de aban mo mu hu no mu hu na mo betu di afa ho so semkro ya hono ye kwa ma no so na ne panyipa bi eba no apede hu nsem a wono so abemu ye Martin opoku sechi akwakodi nkomodi afa ho sesi o ma Ghana ye pempem so kwa IMF acheche fo so na umso kwa pai se wono so atie atwen ehe no ma ye gina ye nko ne ye wura opoku sechi nkodi nkomo ye ro sechi mu adwo so mpa so nie ye no eminia apom ye de Jamna domboko ye de nyame ase awade wadaro mafre wonumre ye aboko pese e bisa onsamba komienu miensa bi na wo ma Ghana de hye so asom atimedwe wonom ne nyina na kwa gina se ba bi o ma ye wono se ye nan ne nyina yie ye ya list mistake be pa ato amenem IMF ne gina yi ana chechefo so e wo ma Ghana mu so kire se won mo tie atwea cost of living allowance ya omuni aban yi ka ho asemu a ho asemu ankwan kwesi agei anya bia ye mi se odi edi kan aban no ne akyerkyerefo ade na ekoso ye nneoma bi kasa no na won mantumi ankasa ansi po ama bibia antumi anyina ye anasa de ya ankasa na asie ntia ama ne ba bia o man ye gina yi ye hunu de ye hunu yo mini ameda wasina ma chia watiefo ena yumre sani awadi kan aka no ye hu se akyerkyerefo wo man mu ene de due abo amanfo enka ye se for the one yema ekufam oko strike na isa niema bi ananka wo hwehwe fi adwumawura aban employer ho ntia osi asesa na ye den hwe inflation as say na 27 point something increment of salary graph e no 7%. Enti we hwe inflation na yi increment na say percentage increment of salary graph ho. Enti ama adwumayefo etete ha. Enti aban ye adwumawura empe bibi kakra emfa emma adwumayefo na wo ho ehin han wo kakra isan say ne ekoso no atama eshi. Enti wade to aban animu no oma aban ultimate say endru mre bi na say omonti bibia ende odo onema begu fam akosrike na say hwe amamuo anase mra yede eti omamu fa adwumayefo ho na emra no makwan labor 2003 654 makwan say obi wo ho na opese okosrike otimi ko enti so oma adwumawura notice say
was semi cost strike, a sign Bakumi and saying Nase or notify Labour Commissioner and Rama Quine ma or cost strike. Na seni amrano team po ehoni say and kabibi say betuja was said stakeholders aye Labour Commission and adwumawura aye aban any workers union or representatives eshia na wo hwe situation na ehwo na nka wan cost strike nanso ebetuja no ye hu say no cost strike enti so famra kwan so and notify Labour Commission for 7 good days there earlier namra mu no otimi cost strike namra makwan sa na won say baby e wo no ebekwa kwaye o hye de ato aban no so amanani ahahan se de ya sempa emma aban anase adwumawura ena timamufo ankasa nso isan say teacher for adwumayefo bi a yenyina yenya atwaka ewo dwumadi a wodi mu enti emra wodi otumetum ebaaye na say wode woni ma agu famu yenyina na say omanmufo na befeto obi afete aban ena say nsa wo hwe aban so ne gina bi a wadu say a etimu say financially no aban ho kire no ewo sikasem ho ama yenyina behwe say ye shafi yasekura no na nkrofo bibiri nimdifo kire say aban enko IMF na onko pay bailout enso na aban yi kura sori gina ase dabi anya ade a obekọ IMF na mo no ade ne hyehyɛ beto fam ahwe sɛ niema beto ye na sɛ wokɔ IMF nso a ye be ma usika ama wo de asosɔ niema bi asene na mmom sɛ ye tutu adwumayɛfo akatua mu ye fa adwumayɛfo bebree ana sɛ very for money ɛyɛ adwuma IMF bɛhwɛ sɛ wobɛtoto niema yie na sika ye de ama wo no ana sɛ baabi ya sika enwunu fa ana baabi o mo hwɛ sɛ bi a adwumadi a wudi no enya ade a bɛboa ma economy na anyini no IMF empene emma wo nyɛ saade no tudo nsa kɔ hyase ya na restriction bebree ewo enso baabi akodu no aban akɔyɛ sese ni ayɛhwɛ ne sɛ enti IMF bɛboa ama adwumayɛfo akatua na akɔ ani mu ana sɛ IMF bɛhwɛ ama adwumayɛfo kora wonya adwuma yɛ no yafa bebree aguma ana government policies a wayɛ de ato hɔ napco ne planting for food and one nyinaa no ye betoa so amana kwa na ase ye beyi bi afim sese na akoyɛ asɛm enti aban no de sese no ahokyere ewom ana asa aban no tete nanso ade a ɛwɔ hɔ ne sɛ adwumayɛfo akɔ strike yi aban no ogina bi a obetinya satisfy wɔn ana ɛno nso na ɛyɛ asɛm esan sɛ fi sɛ nka ɛwɔ hɔ na aban betumi aya ɛwɔ sɛ nka ɔyɛ eni sɛ nka ɛma adwumayɛfo ɛkɔ ɛsɛ nka ɔne adwumayɛfo tena se kasa na sese nso adwumayɛfo nso ate atwea enti ɛyɛ ne dan asono mienu hyia na sɛ wɔko a nsensan ɛna brɛ sese yɛyɛ ne dan meji ɛne mini ana sɛ fama ne ebi ni hɔ ɛde na yɛyɛ bifi sɛ nka ɔmo bobo ho ɛna koduru baabi a ka boa yɛn sensɛm ya sese akodui sese wɔnyɛ declare strike deɛ obɛgyina afa ite akosi awie sɛ obɛnya bibi na yɛnhwɛ sɛ adwumawura na ɛyɛ aban no nso wayɛ ready sɛ obɛtumi aboa adwumayɛfo no akosi mpɛmpɛn so obi ana ɛno na sese minu mienu yɛdwene ho na yɛhwɛ Euro search boa me ha kakra ya na yenya wo na gye wa home obi baka senka oman no yeye ni yank ye ni motei wo kwan bi so nka nye ne senka kyerkyerefo wono so atwe aban yi sesi ya no enya basa wo man no de ne enye sesi ni wo ho pa ne se wo se aban ayɛ adwumawura ɛba fam pa na omiti adwumayɛfo empanimfo akurakura hodo no anyɛ saa say teachers not concern and nangrat and the strike na say civil servant for so sorry akobi na health workers so sorry na transport workers so sorry oman union ne bebo yen na baabi ye du no obia ho kire no obia hia senka na bra bobekọ animu e wo niema bi wen economic situation na ma aniema ohawaba nti sa aban na sorry sa mre ni adwumayɛfo ekuya hodo na nkasa amma brebre amma fom na ene teacherfo astraki na say other workers so strike a ede basabasa ye no ye ne beba oman mu enti afutu a meka sesi a kire adwumawara ye aban eni say one ɛwɔ sɛ ɔne adwumayɛfo akuya hodo no hia sɛ wontimi meeti ɔmo demands no kora na ɔka bibi kire wɔmo
na omiti omo e okwan bi so me yehu sampa ya adwumawura ne ho akyere no nti no e na sese oye yinse na adwumawura na so tena ase ehwe eniema bi ebeboa ama ne ho han no kakra IMF na ye kono enkyere se ye wie ya ba sese ye hu beto yen da bi afi na enhyehye bi beto forma dipa ho akyere no emfa ho se IMF betumi akase e bia increment kura na ye fizi kakra anase ye bibi sei enso do how beba enti se ni mani mu ya ban so ankatekate niema bi antete ne ho amfi niema bi ho se ne anipa keka se bia bi mu ewo ba bi a bi omo ho to omo enuma niema bi a yetoto construction bi anase contract bi e dia man krofo a wo ye ye fi se sie entimi mu abia na ese abantwa ekonachi na woteto so na yedi sika no wura ba bi a ebeboa ama economy na fa no tuma pa afra na abu adwumayefo ejanse se adwumayefo ho koso ekire omo saa pe e de how beba ebema aban na breki esanse won na deda nwunwuma ahodo ano na se oye lakadeska attitude e wo nwuma mu na ne ye wo se wo ye onye na revenue ma na ne ma nkwani mu a ende na how e na eba beto omanyi enti ebesese ba bi edu no e wo sa aban de nani na so to fam na otie afutuo free emiamia nyina aban mu politicians wona wonim die ewo oman mu ba bibia maye mfanya amanyosem bebre na mum yemfa yasonto fam esanse samre ya dui we are in crisis, we are in crossroad say yanhwe edo ha no oye ne bebo oman mu de bia meka na me de aba private sector say wadwumawura na ne ho kire no na adwumafo ho kire de na e wosem ye e wo say ye tena ase ebobo niema ho na ye hwe the way forward anyesa niema papa bi ema oman mu na ye nyina ho bekire ye be fetu bia Ora Martina bado wase no nchacha pa odi ama enenumre wa nyame show I was your phone yana ne bonko yi aya panyepa ye bana pede ho nsem a wabene mu ye Martin opoku sechere na wachire mu enhye pa enne ye wasaban no ye na chechefo nso won makoma atomu ye abusu ye mfiri chechefo nsensem ho ne mfam nko atena ya ehwe eya tentene ne ho nsensem so lawyer Godfred ye bo adame na ye soafo a ohwe ewo ya ban lawyer pani krasa so ehwe atentene ne ho nsensem so ne waya amamre ne amane apa dwumade bi ho ntoma o mato the international baseline assessment report on business and human rights na ekuku udopia o mo ekasafa manfo ye yo o mo nkanko ene o mo fa hodie ho nsensem so ene kabo mo edisi adwuma wei e won krapompuremantemo na eho na owura Godfred ye bo adame kwakwa ne se adwuma ne apadie ho nsensem no eduru ba bia na manfo efa eso de tietia manfo fa hodie eka manfo fa hodie ho nsensem hye ne nyina ye niema aban etutu na mo se ne beye so ya na kwakwa ye adwuma enko ese bia wo kwakwa kana se akwakwa tietia ne fa hodie ene opepa a wo de eye adwuma na de ama wo lawyer Godfred ye bo adame so for or attending ne ho nsensem so business corporations have a unique capacity to advance human rights goals. They are a powerful vehicle for economic, social, and cultural enhancement, particularly in developing countries like Ghana, through job creation and diffusion of technology, scientific advances, and management skills. Foreign direct investment (FDIs) may both promote economic development in the host country and adversely affect the enjoyment of a wide range of human rights, from health, food, and human living standards to free expression and access to information through new technologies. States have a primary obligation to promote human rights in a society where the tendency of business corporations to violate and disregard a wide range of human rights, from civil and political to social, economic, and cultural rights, is more than apparent. Importantly, a state must establish a veritable system for holding businesses and other economic actors primarily accountable for the exploitation of loopholes in the existing regulatory regimes. Abusia lawyer Godfred ye bo adame ne yetene nka no ye sofo a wo hwe atentene ne ho nsensem no akro no a esaso ya ban lawyer pani ne no akiri na ora Joseph Vital so no pani kwanche for the Commission on Human Rights and Administrative Justice a etwani tiafo ne seshraja no wono so ekodwumade wi yase a ensemo de tu dwakakra ni during the third cycle review of the Universal Periodic Review at the Human Rights Council in 2017, Ghana accepted the recommendation to integrate and apply the guiding principles of business and human rights to all its relevant policies, including licensing,
in extracting businesses could. For this to be achieved, there was a need to undertake a national baseline assessment of business and human rights situation in Ghana in order to identify the gaps in the application of the guiding principles and the subsequent development of the National Action Plan that will propose specific interventions or policies to deal with the gaps and the adverse human rights impacts of business. I was a young quay, or Joseph Wetali, a Penny chair for that Commission on Human Rights and Administrative Justice, a friend says Shraji and way a national baseline assessment report on business and human rights. And then one more Mamrenia Mania Pahon to Mass. Our reports in home and she's saying now one more Ajia Tumuno. I was saying now, so now interesting Copensu Kakramo Bomra, Yaba Pia Ketchra, Yabesa Ede Epimoso. Sompa komo abusuafo monimi nyina be ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu a wo mu wakukuduro betra radio so beka wo no mase nanso asam no se yensa kadia abedwafo ne arefo tiefo ye de anim de be sesa adwene na obi nso ho aton sompa komo yese awade bie ni wa aseye bible say na obema ni hu oba no wo se a me honam ni na me dompani sete sadia adan ne ware hia na yesi akire oba ne wiem bema ne wiem de friend is the cheating no ye be ready ye deba bible say obema be jana jaho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene wade wi a obe ye japade ani kuni be me ye japade ani yiri nim awade mu kwase abuo ni nyina ye be hwe sompan kom ye de ye se asemu bia fabrayen ye ne yetiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni amakranche adazoa sofumami premaini e wo sompa 93.1 FM efiada we enumre no 9 kopema enumre no sia ye ne ye ntine ni akokuru bete ya omunim awade sisem ye be kyerɛkyerɛ na wawade no ebeye yi sompan komo yese awade bie ni wa aseye na wawade be say ya ejina wo so I was your favorite master, some of the bratchen, yea, Amaya Quasan Swabba, be a mere transem so. Jumadia son Kobia Coso, I want Cramante Mufra, a year a bibremu, a Mabuna would draw quaya one by so no more sink Kitaba Boswo, I shall saw minor sum G, any a bibrema sum G, one more endotonasi. A West African Network for Peace Building, one more and she said mediation Queen Ewan Crania. Panyapaya would general my Ghana name, you're Vincent Azuma, what dear Quatu Jar actress, a brenner yedu, say be mine penny for one more mark quine, Titrunia Jinchiremu. Na mabruno susu tuminya wanu die fafiri mu wase na ye kan wo ma Ghana no e fadodo no ano ejina mabruno so enjetete ayatete no se yantete ayantumi antete mabruno papa enya mabruno a wo metumi agina wo man no nem na dache won ma so man mu yi a anhwe bibremu enuoma ebekwa achwacho ejeni kyese Africa mrantie ne mamba wa pa kyese ese amambuo ye amambuo nsema wo Africa ha ese mrantiwa ne mamba wa so eka ho enye saa wantawa na beba saa esi wo Mali esi wo Burkina Faso esi wo Guinea ya hweya na akọ amafofo so ewo West Africa na ye pa kyese amambuo pa emra Africa enye nya mrantiwa na mamba wa no omunye adwuma nye enye sa ku ni basa omoti ahwe krom se kunyomka omoye ku omba support ku for se yempesa ba ne sante na emrantie ne mabawa na awo Africa ma ECOWAS heads of state ahun se nya ekoso no enye na omfa wonka amambo hu ewo Africa tie ne mamba no kyerese omope adwuma aye unemployment ensem na adoso dodo enti se omanya adwuma anya na se esemoni ebebu omutumu a na kyese omotiri krom a omoye enti omope adwuma ye ye to so wi mo ba se ye politicians na omunja nketese hye enema na omoye corruption na adoso Africa ma Nyegatan nkai ayora Vincent Azuma wano
West Africa Network for Peace Building. Panyepaya wojina Ghana anemu. I was young from Uncle Sunyani Abonten, so na Krobi a friend is saying Krum. Ya wo sunyai ya bono mantem ne masem ne yeken ade hye ho no mosrem panimfo sese beye na babon sensem be yiri nchen na jane na so kire ben sese bontem kukunti no o mosrem panimfo sese nkomunya post station bi e wo mompotem mo no man ke bebo wo mo pa o mo so o mo de o mo ti we koko ya e no mo do ede ebesumo man no na so koko free yam pontem bre so a wo mo edo ye teye ede sumo man Ghana no makwan nyina atete apansam ema ne edasa ne bia wasa ne nsaka bie ema na setena mu eye nika eye fe eye akonode mano no abo mo te se de enwi abo abwachechede ne nso ade eyi o mo pa sesei eye wudisam krono ene ade ekoso wasam potem no mo enna ma sesei de o mo srempenimfo sese ko mu nya post station e wo mo kru mo no mo a ekebebo mo pa sambre ma wo hono mo ono abo Hayford kuma ene ne Sompa 98.9 FM edin koma o de sansam yetudwa ade a ehia yen kese pa yakwan efiri nkrankrom eko eskasu yakwan enye suyawo ene tanano ba yakwan na enye kra na ne ntie ye kansa asemu nyina nse oba sunya municipality a hapa ne ba bi atikoko nso yakwan nye ntinke be sempanimfo kokoro rose no mo ye nka omuntwa omuni enhwe ewa ha na ye kanon so enye yakwan nko a oba saa bia na mekani na na nsuo ho asem edema yin nkuru bebre ho a nsuo ni ho biti sese a wo hwe sunyan nsuo yi a ye kase eda so no ma wonini wo hwe bola ye tugu na wo sunyan ho ni na atrem be sunyan nsuo ya na iguso a ye no nti sempani fo se omomo aye eni nsuo na so ba nkrenkrom sese krona ekese yeni public toilet ye koso nti ebese aban ne mpanimfo se nka omumesi toilet emayin se ne be ya yenso yebenya baabi a sebi yebeja ye nan a ede asomdwe ebebrei sebi o ye kan kru enyini no ana kru tre no na nsem bebree hu ne ma bebree sese wo ba ye area ha sebi se kwafum wo beba na so kwa adwuma beba no na kronfo esiwachi abesa se oni amantenya police station so kra wo ha nka no nso ebeboa yama sebi ahombambo no aboa yen kese nti ebese mpanimfo se adwumadi wi omohwe na omomoa nti we adesia wo enkrankrom ye ben sunya we kwade sunya ne kro no mu an wo ena o assemblyman no abo Hayford kuma small no abo church o mahia semo ede ache nuanom Sompa 98.9 FM sunya se o mo ho kire wo no pa timpenfo mo awu mu adesia ye won mo sunya ne potamo won mo te asem papa na asempa no nsem da won mo te ye no ye nim sa adesia won mo te Sompa 93.1 FM de fitia no pa erebapem na wi aso de asemi ya bomumu a na nkaya no so ye momumu e ne nyina na akwa gina ti pa so da ye pa panye kwanchofo ya wo so da ye hunu se wo ma Ghana bra bi bedrum ye hia TV ye hia radio ya chese bebon sempa ho da wura ma de hye no so etumi anya susu die bi de afiri mu ya wono na bi ye Sompa 93.1 asad ni TV ka ho en wotena se dwene ho yesa da bi baby o ma Ghana nimdie no keka kwa na waso kyerɛkyerɛ na kwa bam maso obi ya so nti wɔkyekyɛ ye no adehia wɔn wo sunwan wɔn so gye wɔn de ne pani kɔhwɛ eni papa pian koma na ɔkɔbɔ dɔmpem na nanom ayemfo ya wɔn tietie wɔn kyakye wɔn tutu ntoma ene regional ministers ahodro de abusuafo na nya asem kuma enam so menne wabra na wɔpa Sompa sunyan 98.9 ho ntoma no ya woman ne ya wadu boache wotena na dwam wade ache bia dwumadie so ene wono ana kosi ABY anamu ena wo hwetoto nuama ma bibia ekọ kama enam saye so ma wone bono regional minister won monyafo Justina ousu banahene di nkomo no wache se ezesi akura de sunyan ne mpota mu ade hye wo mo bono bibia dana kwam na nche airport no a won mo sunwa no ano nyame yatomo a wo mo ebetumi awie around February 2019 no na aban
and another go for abai edi emma contract say yes I empejemu. So the phase 1 of the project has been successfully completed. Meloka say we are waiting for the approval or clearance from GCAA. Say do we depend into kwan. Me am business studio baby ka say obi antra ni kro. Since the COVID no all do different barrier and abesa me ma me so na me say they also try be out. International say be nipa nko nipa ma. Say am no ka say the phase 1 of the airport is completed. Meaning say I'm going to me 6 weeks ago your airport ho and nipa jifo kasa na term they use a term say we they say be name we say loop park no because loop park airport no am say so no and say yeah quota no terminal no na me medical so akọ ho nkran akọ minister for transport na no achankomia regional house of chiefs so nyina na your president one no be say 7 weeks ago say na kasa I will say or other programs and other things just soon as said the last technical touch on be no munya wi ya on be commission. Near turning kind ya bono mantamo for Mama Justina Owusu Banahene. I was young faka saying sina yen so emma ketecho and in a pound for metnase na fei some of the impeni pada nipanwa. No de no ho ebeba no mo metnase na fei monsema modi ababeda yentutu na sere ni abasa ene ho nkomo kakra mfama mo na wadwenche ye mo boso kakra na yenko Dr. Down Blow from Bremso apeusika na osa akosoro bio ye brafom kakra na ehwene oho na Ablekuma Central na akwa moaboaten was say aka Dr. Baumia is coming was still ya NPP amanyuku na was ye jomu die sebeye no mo ede e beko bosha asase so Frederick Owusu was so share live from UDS wa campus na the UDBs yate Frederick Mystical Siatica Warrior 21st Clinic was say I love listening to Sompa News yes so ye filu yadao e de go fucking Azuda Arene Bonado Kase or see me what I will say is when it is time for voting nobody should go out and vote on and ya na yende omunyina duka daya ya ye so obi abana mefudia mumfama me na mehwe so dibia na menya karmasa de mokwa MF na omapetika na everyone Father Ziggy also here live from Bipoase Ashanti region and you can say ye refie yeso am interchange mienu aka na teacher for strike idie was ye ni IMF Radim Roy or say please we can't wait to see you guys on TV yo TV in the etisode da o etisode bia 7 boache was say good evening no na wasa ekropon 7 inside was ekropon yate yeboa Prince for Shawali aka Superstar or say good evening enjoy news no pa Tano so Star Junction honoma Baroski accessory was say IMF has come to stay na yen tighten your belt pa na ebre mu odino no enam kwamu eba Joshua Dry Bone also ohwe free botiano or say keep the fire burning yeda se pa yawadu wono so se mampon akrofo so ena owa wo hweye yawadu kro no a ene ne de mampon akrofo so for de nyasem keto amofanse nyasem keto a akisimi se hwebe kwai wosi wotini su watini suo pa emro te se mampani na nado dan kwa kufuado ye chirem bibi kakra watiwa woso wode ye ko IMF na wona ade ye ko IMF no mo mugire che diom de ye be ko yin ye ade anye yo teacher constitution yo mo aso se ye pagana for cho se munya botre e mama mpani na nado dan kwa kufuado na bai na enema be ko ye pa na afi abasa amogubu ono so de ne de free offense e bae koso yenko yensi ya ne yenko ya dam wase yemfa sedane bi ma kokra mafia series papa no free na de kwasha se na tena wo TV ho na so hwe bi wo ba so asena fra ya homa no 0249 942842 0249 942842 nemo mshana so se ayewayosi one ventures and nature one media aka abomu ya sorry sweetie one momo ye yemfa seda ema wonum koko ajando eno chi na kosua somwa enioma guachire yenkonya wahinni amakranches of mami premani emu mofi ye online wona hwe edi ho dwuma afenso kwa afia je wa kwade kwabana kase wonum nyina ye wo mafam de wokọ MC aho a
Nana Yao PK, Rexford, Godfred, and just say, one more door, so the do me, recreate from within. And now, Pemuanca Saura Santia Boa Benedict, one also SM at the MIA. So, person, I adhere one so a boy, papa, a fa, Cassia Bono, Ewo. Yes, sir, but I say I can ye, me dean, any. Akosia ejewa kwadie boaten mene menua bema nana ya bo amalibia boga ya dama se amamonitia adehye Onitimbi epue opue ya wampue ni kwao odi enije ni nkranhye abrabo mu afutuo